grateful for your love. This is why I pray. You let me touch so many people, and it's all for the good. I influenced so many children. I never thought that I would. And I couldn't take credit for the love they get, because it all comes from you, Lord. I'm just the one that's giving it. And when it seems like the pressure gets to be too much, I take time out and pray and ask that you be my crutch. Lord, I am not perfect by a long shot. I confess. It's a wonderful day. Yes, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. Good morning, Accra. Good morning, Ghana. And of course, we are on this morning. And we quite a midweek's edition of Anidaso Wɔhɔ Obia. Every Saturday, I come from no watching in the channel. Yet, nothing of the air coswo. My Ghana. Yet you won't come out of pay. And now for your boss with the death or song won't fimpi me no and yet you know what today being the 9th day of the month of April 2025. Yeshamo Akwaba, Sonkokra, the Abadia 106.9 or Haninsia Etriponkurum. Jumedi and Atu didn't say Anidaso Wɔhɔ Obia.
And I pay come on I'm assuming can for WhatsApp message you know for bra. Number the first one is 0593 40 65 65 0593 40 65 65. Now we're streaming live on our Facebook page. We'll buy a Facebook page in this one, DLFM 106.9. Also, we'll be to me Jumedi be live. Into catcher will be no so country will be sent no pay and it does so home will be a Jumedi a demo live or your Facebook page in the so. And something now you good www.dlfmonline.com. Okohodom swa. Also be to me I can kind in something in a bit. As there be one of my Lumba in supernatural mineral water. Lumba in supernatural mineral water. What that Roma and I no pay. You did Jumedi, you did brother. No pay. My no one didn't come kakra. The most important thing in life is to stop saying, I wish, I wish, I wish. Abraba ye bono. The most important thing is say, be jaisa wo kase minyayanka, minyayanka, and minyayanka, minyayanka. I was all kase metumi aye I will. You have to say I will. Jaisa me kase minyayanka nanka mi yesi, minyayanka na mi yesi. Kase wo betumi aye fa won sese wo na kase me kwabena, me akuya, me ya, metumi aye sadie no. Things that are impossible can be possible. Possibilities can be probabilities. And Tiana pay me was a mission won cry say, Jaisa wo kase minyayanka, I wish, I wish, I wish. That kase me. Faudin shaho, wa wuti me no pay. Faudin shaho, kase me kwadwo, me ya, me akuya, me zigi, me so metumi aye. Me cham wakwaba. Good morning. You're from Hitman. Obetumi from me bra kwabena. Me mo wakwaba. E dia Anidaso Wɔhɔ bi adwumadi nso. Sarah de kami winkwadie. Samezaya kami winkwadie. Ahimo ye kami winkwadie. Miss Shori. Sarah de kami winkwadie. Samezaya kami winkwadie. Ahimo ye kami winkwadie. Miss Shori. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the breakfast show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. Right here. DLFM 106.9. DLFM 106.9.
106.9. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the breakfast show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. Daughters of Glorious Jesus will bring it time to 22 minutes after 6 a.m. here. I'll pay you Nanyanko minimum Senyanko ye be man. And to also for Seda for Bram. Nama old friend of yours would do a Sedabano 059340 6565 0534 050 199. Yeah, then Yanko Pase Lumba supernatural mineral water. What that rubber? And I'll pay you the Yanko Pase. Midweek selection of the breakfast show. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me ba che for say. From a Ben Mekasa Malcolm 5. Ben and I'll pay you the Yanko Pase. I know Pesa Samaku, Gabilan, tell Makasi, Banya Samotua, Jesus Christ. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che for say. Which one got to the door? And I'll pay you the Yanko Pase. Okay, that's so I share. So I'm at the bar. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che for say. Me pa che say me mama me sister say we my the last. Mama no pay you the Yanko Pase. Oh, I no pay Hitman. So ma ti o ke mi the Yanko Pase. Amen. Ma wo we say ni na. Amen. Amen. Sande Yanko Pase my papa. That the Lumba ni ire. This is bit la fosu. On e busu ensu ni na. Me said Yanko Pase. Emma Mr. Ankuma, on the bush and swinging. That's on Sunday, Yanko Pass, my dear, my phone now, Musso Monqua. Mr. Yanko Pass, Emma Minima Bushina. Oh, yes, to the Muntino. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che for say. But your family next in Bada. Where could you do them? And I'll pay you the Yanko Pase. I'll pay the Chidian Punyanko Pambasa on the Bolaba, and a Basa Cafe. Would you drum Namis you met us? At the message, that was you. Then as a maybe as a man or Mangana or man pen and now we are from Mina, and I'm as a man. DLFM go far by that Lumba or the leg my Fumina Hitman will come. Amen. Amen. But that's it. Good morning. DJ. Yes, sir. Good morning. Me ba che for say. Your friend is Sakodia. Sakodia no pay the Yanko Pase. But you don't have me. So I'm at the patching. My name is Remember. Then I'm here. So I'm at the DLFM 4. I wish you're putting in a. I will use to give. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Heat. Me ba che me who your pana on swear. Moses Dawanyani. Moses no pay the Yanko Pase. No better radiasi. Not doing the home brunty. Amen. Amen. Yeah, that's Moses. Good morning. Hello. Good morning. Me ba che for say.
A family is in a faces betching. Lizzie and a pay and then Yankopon say. If you radias, send I'm a pay one my own behind face. The father and I am sorry, carrying to me could be so dear. So I'm at the party and see a young candidate. Then I say, Amen. May that say. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch you for say. That's a family, man. Katafi is going to you. You lima and a pay and then Yankopon say. And then Yamian to study patch me. And you'll be an awareness and a power. That and in Kabiaman. And I also. Amen. Amen. May that say, Pastor, won't so what to me, friend. Good morning. Oh, Asante Zongo. I mean, no. You, and a pay and then Yankopon say. As I will be a pro. Sabre Matthew Kaina and from for you, mammy, whom me media. Me very before so I was sending the arm for me. And yes, Obia, no. It is an pay. The Ami can say. He's going Yami Sumuno. And Sana Wo. If you see a Japadi in Ara, Ube Jawako. Oh, or that's a ye. He's going Yami Sumuno. And Sana Wo. If you are seeing your man, my, I don't know of you who are watching. Amen. 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 But that's a set also to me, a friend 0593 406 565. Lumba Zupana Tramina, what and a Wukwada pay. Yeah, then Yanko Passe. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me patch your first say. If you are going to answer the watch, if you are not paying, then Yanko say. The Benyamia say, Yanko say, and I didn't do. No crepa. So, my divine selection, I can't pay. It has to see as a pastor. Then I say, Amen. Yeah, that's it. Zero 0593406565. Also for I said that for that 0534 050199. I thank God for granting my family and loved ones another chance to live. I remember Bedua all the way from Aguna Swedro. And what did I not pay? Hello, good morning. Hitman, good morning. Me patch your fro say. Kofi, my name. Kasase Asha, my Diamond City. Kofi, I not pay and then Yanko say. I say, Yanko say, not the any one money high. After your son down, okay. Not don't see Yayen Shira and minimum boosting of any dear collect association. Any the dear himself, any Mama Lumba, any do my phone in the Amen. Amen. Me that say. One fire the fruitation at the back. Also praise the Lord. Amen and amen. My fear the free time I community time. I'll pay what the young couple say. Augustine at the free time I community 11. Also on the pay. What in the bush when you know the young couple say. Now we're streaming live on Facebook. We'll Facebook page as well. Also, bet to me do comment at all. Piaga. As Hitman, good morning. Santi Emmanuel. Also, me den yanko passe. Good morning, Hitman. From Eric all the way from Ashaman, Lebanon, Zone 3. Meden yanko passe. And she akesi yanko my sister Florence Obapa. Minutes after 6. I also had the acid of this year. Yanko Pon 1 year acid. Mafia Kuma Swadi in our one for my Amen. Or baby, I want.
to come on the show. Major stories making headlines this morning. Wakata no boss what the baba. I ran chen on Pambo the Wawa for. On this baby. And I bet your for better say. Nana no pay your dinko bomb. But the phobia nana pay and I said that they would one birthday. Your mom happy birthday. Happy birthday and confirm out. John William Glave. It's your birthday today, John. Maxmin. Nano he know where see do. Your birthday, happy birthday and confirm out. Happy birthday and come cash do you do. Your birthday, happy birthday and confirm out. Kingsley, Nana, Aquana, your birthday, happy birthday, go down to you, Kingsley. Sorry, Brighton, your birthday, happy birthday and confirm out. Maybe I was so that for me. I didn't know what I'm patch for 0593406565. Papa Mammy Musa, so what to me and Monsieur? Yes, so what is life? Oh, Honma to Monsieur. I tell no Monsieur. And yes, you'll be an awesome number. One Monsieur, no one making sure so one Musu Papa. And so Papa, your friend Lumba and supernatural mineral water. Lumba and supernatural mineral water. And to one so friend petty for. If you want to order, what dear, now maybe I will be a supply will become a power. I'm a fan of my name out, not from petty for 0555 274757 0555 274757 Lumba and supernatural mineral water. Abuduncio. It's pure in every form. So just get a grip. I don't know why. Maybe I won't show the premature ejaculation netted to well. Sexual weakness. More than one aqua baby. Or the auntie Sana Diache. I'd rather come for the money and give us speak up sauce. Give us speak up sauce. And try that now fly your Timothy. Sister, your cocoa, a mine a hour. Also, the idea give us cook up sauce. And give us about me Shabba. I don't support your immune system now. I could tell malaria, typhoid, and I feel jaundice. Will be I want to be needed. And you're any idea best when you move your tribe woman, those woman, or if you were piercing baby. Well, lose appetite. We are give us about me shot. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a benya top. Penny 4 was 0543 222 470 0543 222 470. Give us speak capsules. Give us cold capsules. Give us a bar mixture.
Easter Saturday, Hefana Woko. Easter Saturday. Actually, you know, Woko Fruidia, that the Lumba live Woko Fruidia. I want to do nature. I could Easter now. And I pay a bed, you won't come up. I come on, why you be the pay. Pay a dear, we're ready, Dimo. I Janafe Same Beats, Nasenafiko, Wakratano, and was one what your bro. Hi, dear 106.9. Good morning.
Bajini for a Janus Madrumio, Quanta Ryan, Mr. Wine, Quanta be sunny, Radio. You're not continuing over a young Quanta Romeo, Quanta Romeo, Mr. Wine, Quanta be sunny, Radio. You want it up so sad that you are around your ears, Robio. It don't go be anywhere, Radio. To me, Bennett is everybody. I'm crying on this hour. She wanna make it, I don't know. Oh, you run, no go. Ain't it come now, my yard? Dancing a come now, my yard. I do want no Narika. We can ride you when you go, your mom. was your brother who walked out on the mobile swallow. As usual, my brother said, "Some maybe at Tenasem." And to what you call walk out on. And the Wukwada no pay. What the bread? And to me, Hana Femi Masami B. Aquaba. Rasami, good morning. Good morning, Bracobra. Bibia Boko, dear. Yamiadum. And now, so dear, I tell you for a moted then. Well, I need to answer. Moted. Na just na ka ko fikesie ma ka usika bochu se ho no me nyanduro ho ntino ndra me di yaw pa an tan ko fikesie ho dabi ho me nyanduro ho ti papa wanjire ho debre ho fa me nduro an ka fa ono kro ho kwan wonim ho no kwan tin o za ye obomu kwan wo ho bomu kwan bomu kwan no no yeah no bomu kwa na ya o kire me na kwantim pon ankasa de me me ho no de ono ankasa wonim sa kwan afi no so gu so epesa kwan no nti ohu am nim se de ti no be fa kwati kwan so de se de kwati kwan na nam so a enya mani hu na ye hu no am gutu ne me de no de woni nam kwati kwan so sa ne ti but wafo amfa bomu kwan no so ka wonam bomu kwan no so a no be si kwantim pon no so senra utie mi kasa mu a na dwono sa na dwono frɛ me frɛ around 9 p.m. na fe me won say wo call but am say na some be na by now no wo frɛ me ageden kura na just say aye na wo de ma Nyankopɔn na say ndwa wo team Arsenal edin kunim mote de enu say wo call EPL no mu a me favorite team no Arsenal the Ghanaians am go for say my team so my team na ye no mo say de bi ada no aya na ye ta hwe ase enti ye nsura hwe ase enti eno ahwe match na na ye ne Madrid for ne kwa akobɔ na o mamo from ho se wo ba Champions League ne dia wi ase nyina o mo na mote so bet na referees ne eboa Madrid this year oh yes na mo ne atle match no se onkomo firi mu anisa oh I see referee na ye fa kuntuna ase ma o mo gina mutine ne enim se de ti o mbehwe ase because ye hwe se ye mfa bɔ nto fo mo a currently wo hwe Madrid any Arsenal say ye bobo there or momo ye tetefo yes that is the saddest truth we no kure wom pa no because I know our department ni nyina na all department of the game Arsenal ye dominate bipia now where goes in so ye hye ye na bra
senior man on to me hwe even keep be no betumi ache Tibu pot one and ah masa on to me hwe hwe rice I mean free kicks unyaye hwe angro de ball ne to but mo players no mo dini bi ede rice and what che mo no pa rice and right ye mu tu ye inde no e kan ye de Madrid fast one jendo munya rice na munya party so me na me ka che onde me aduma ye be san akwohye wo mo oh Spain we are sure oh Madrid omo best be ye draw oh Spain omo best e be ye draw omo be press omo be pre omo so be teka na ho na nim guase ne be ba no e be take omo nkanta omo ye bi pe o oh na dan bra tumuda sa oh say eno na ma makodi ngugu bebrebe sa no e na ye bi da na wo ka Champions League dia na wo ye dan Madrid eno na kwayo sa pa omo pass glories na mo do mo wato so no sa 37 na twam I see nti afi omo last stop wa ni omo afrim nyame ya duma next week ye do beto omo level ni yi omo ato afi na omo maka na take omo last stop aba won we kura last stop nti afi we na ye dan ya Arsenal se be ko finals na ya hwese bitumi atam kruwa na sanka ye pe EPN na mfa this year dey abayifo na age awie Liverpool fo na nyanje nti no Champions League ne de ye be yire ye hwanya hwe kura de second place ne de ye be take na me ye sure say Arsenal kura betumi age Champions League oh ye nya yi Madrid free mu de a omo aka ne de o mbe pere na nso e de ya do Obia beto ne level Arsenal nti be break record that esi ya che pa ye pe bia chine kwan ye hu na fe we BBC ukuruma so mo beje Champions League eni je enko amandi na mdaye eni je enko a no ene so ma adwen se minya se nye eyi anamo aya yetuna no pa bia daily routine we yan kama de meje funu beto na nso meye fast na after routine dey want to be break is up de bia ne be break no enti ya me adoma from one ekọ no me ndidi akọ me yambo ekina sir isa se ultima Arsenal shintia so me be your stories making headlines Ghana foot you obreni Enquiries Kobra ye beda asene akwanya kese a wode amame afi so ncha kese enkoma ye listeners na titiru any DLFM College Association for no ene bio Die Hard Fan Club ena DLFM achitafo ene atiefo mutie free achichi ne bencheye ye do munyina se de bia da wodom kasa fidie no etu DLFM ebio nsuku akrata we moboso ne senti no kotobi na wokan a ubehu nsima hodo ni nyina bra ko benya hyase enam brentini fan free eye di daily guest ku akrata no anopa ku akrata no e de Ghana man pani ebe de chirimfoni abeto anom eye maame jena na opoku agiman katafeto so miensa ena oba amane se ye maame obese de dwumedi obedie so man pani ebe de chiri de free eye osu castle e hono na obetena na wabo adwuma so man pani ebe de chiri ku akrata edi adaso the daily guest ku akrata ne feto so miensa ena ebo amane na ye maame ne ho ye de nyame adom penifo se ne ho ye I see o hwe nkrata ho do free penifo akache ebe chense ne ho ye nti obe operate from Osu Castle hono bobo adwuma de free ti ye mane trinkwa se yankopon akwaso ahwe ne so yankopon akwaso anya ne kesem afin so ube hu omanga na otemuafo penin mekire CJ Chief Justice eye tekno alaba isaba ne foni de hanu musim ena ko akratai ebisa se who replaces Chief Justice lobbying begins ene amanfo ani abre se Ghana man penin John Dramani Mahama eden krata ekomato amafo penin a chesane obi wuo no na obi su nkwamu ye de amanfo ani ji age pam bebe na ahya se Ghana man penin we di okwa me an mebo mesrawa we di mesra nya na meba amanfo ani abre pa modern krata ekoma Ghana man penin se Chief Justice kwade a eduru omusunto mo makwanyina muso emra medi bia kura kratai ede won sensem ade aba emontene som sasana kopie mom ewo finfin mantan mu am obehunu entim fodwo Reverend we die oyosafo pon wona masebedwane ede ma ade hia wona mo asensa out na wochirim se enimu yata ehu behia se eja kotoka cocaine fright ehun sensem ya de cocaine begu amanga ni ma wochirim se beje tai ehu behia se ombete bejoko na bejoko na ombete no omunya manyokuo nyina mfirimum no ma nipa ma kwadam betumi abone hwe ma patumi atodwa se be ya cocaine ahodo no susu saba we betena benwa so no opie piande ba maga na mo no eso betumi atene Ghana mebuna wono enunu bone no eso betumi atia kura kata edin adaso eye the delegates kura kata yi ede ho sensem ade aba emontene so sanso kura kata na ba mane se kata fa etaso mienu ene wachire mu sem endi se manyoku na agedi atum se ye
Russia any Ukraine one magana sikasem eye basa pa anti we die emra na won mo opposition no manya ntum na so betena benwa we so die o mahunu say yes no kure kwa no sa na tia o magidi atuma kwa kete e de hon sensem e de aba mountain esom na ko bere yefiri honom ne enkopie mu e wo de custodian kuro akrata no ono so ebo amane wo hanom echire mu am. We don't use langas in our operations. Zoom Lions declares. We ayakrata farm. Etasumienu ewo de question kura kata no ba amane sem. Zoom Lion adwuma kuro na mo sese o maga na efi siesie kuro mu no ebo amane sem. Enipa bi ebeka yese ne. Omo moden na omo ne eye langas fo na omo mu din sa wo so mudwuma de omu de na so mu chirim se dapi. Enya de anokure wom. Enya de mudwuma de awdo mu die no. Wonom ene langas fo en edin sa waso akwa katai ede ho ensensem ede aba mountain esom. Sanso na kwa katana na fo hope na eno so eba amane no chirim sem. Crater of silence and eye breeds force under Mahama. 3 journalists arrested in 3 months. Many houses raided. Eden pam. Kwakatai eba amane sem. Ghana mampeni bosum beye miensem ntemu a obedi Ghana mampeni ebefa o Ghana abenwa tena suyi. Ensem twafo maako miensa. Ena Ghana mampeni ache wonom. Ebie wonso empenifo ahudo we womade akosomye ewa banda de twam akache no. Ghana mampeni eguso ebode ewura mo afiafie mu. Already honom assess honom nyina pasa kwakete ba mane se ye. We de mampeni pese o ka Ghana fo ka hyebode se o moyem. Opeso bomade afa kuntina se. No tietie nipa bi fa hodie so etata nipa okro ni senti. Ghana mampeni ba ye. Aw bosom yensentem. Ghana fo bi huna mania. Ha adwenye pa kwakete edi adaso. Eya dikasode kwakete enebo amane yi. Yenkopiem ewo daily graphic kwakete no ba mane se. Eya opioid. Sa abuse destroying nations youth. Omo chirem se nuboni ahodo bi a ye de ba omayi mo titiru eya bia kan se opioid ya dodo na kan se red. Unim red. Unim red. Omo chirem se de yes mebu no omaga na mo no Ghana mampani yi. Ibibi fafa ho pa fi se opani pod ne dwuma ewo poma ho empomodi ahodo omo hwe adwene mu yade. Mechire eya renowned Socratic empanifo mamade ahwehwe nipa adwene mu chirem se ye koso pam. Na nipa dodo na mokupie mu ayaresa be ba made atena se ehwehwe nipa adwene mu no chirem se red. Wonimu red no tete mebu dodo na ha adwene ye pankare Ghana mampani manim yada onye bibi na omfa emfa yenkopie mu wo daily guide ko akata ne ba mane anopai na madu daily guide dia na mitia mankasa me wo fase Janet Amponsa fi se hono no po atwuma no ko akatai chire mu anopai se minority petitions diplomatic corps over made fright saga na obekaya domko ma sebadwam bokoko chire mu a Ghana mampene betema Ghana benwa suyi enubone hudwa nansen agi se ta wo man Ghana momode ya de nkrata ekwa kwama amam mpani fodo matwa ho ahia se de ekwaso ma Ghana mu yo ni sente momode ya fra Ghana mampene John Dramani Mahama na mo ne ntenase na muntunu fofise de ekwaso nansen no akwaje ta wabie kwanda to no meburin enum ne bone a ebese Ghana da chinti Ghana mpani fo na mama ahodo mo ka bi wo momode ya fra Ghana mampene na wano montena sensin kunwano monka bi ma efise de ekoso no emu ye pam sanso na bana headline no ubehu excavators ahodo deda ha no ma efuma gudie to na ekoso no mu chirim sem Ghana Bauxite Company target 6 million tons by year end katafato so miensa ewo deliga kwa katai enebo amane sem eya dwuma kwa modern etu bauxite chiremu se Nakopo ya adoma enkasa fu nkwa na wie yede ye na 6 million tons of bauxite. Yen setimi aka oman mu be boa pa oman Ghana. Bauxite no so etumanya bi pa ma yen enema tumi akoyi pa dia mo oman. Sanso na more ECG's cables. Meters found in Takrade and Afi Kumase. Brakobna okopie mu a oman Ghana. ECG fo dwumade omudie mu a. Eye containers ahodo mako empem te se ne edu empem miensa. And afi ahanum eni ensoning Jamaica ka ho containers ahodo mu chire mi se kebu se yira ye no yakwa kwanya bi empirifa kwa chibi Takrade and afi nsukumase a akoye ensempina no kwa katede ho sensem etiabam
sanso kwa kata no ebo amane se esoja for mako nsom 7 soldiers remanded over civilian death in Kumasi. Eya na watwi etwa emu na beto dwa se ekopiem sentiment emu a esoja for mako nsom etika mu etwam na mo chirim tumbo hu se nipa bi ekobokọ na ko wi obi fonti omo kwoto hye won so ebro omo pasa obi kura famu wuya omo chirim se soja for mako nsom we die empenifo ache wonom edon kogu afia sefise sana mutu no nya de bebo man Ghana kemeka bi no etimi akọ nanim kra yenko piem the news center kwa katan de abo ena no so waka say 3 journalists arrested the first quarter of Mahama presidency we eba yenua ya danfo baako yensem twere ni baako a ono so di dwuma se wodum no krachi na badwo sefu bebrebe aha ne foni da hanom sa ne foni da we me kan obi adem tino obi momodi amodi kra yemodi abadwo se dwane sa sanso na Ghana man pani dwan dramani ma ne foni da hanom krata fa etosum yino ewo di news center kwa kata no ena oba mane se no more jobs for retirees. No more jobs for retirees. Mahama suspends post-retirement contracts in public service. Ghana man penny eba mane say young ganjren penny for mobody aye adwuma wonum koma homigimu ni say we so kwosoma man Ghana na kwa homigimu a ekwanya bia ni honom we wunya contract bia foforo bia nkwasan sebe so kwa homigimu anya finhia no mako aduosia 60 years a openie maamie kwotena fie na mebonu so emenya adwuma de bi mfa yemfa contract bia ma nti bo amade akwa homigimu kwotena fie na mebonu so enya adwuma entimi engem yenko piem the new publisher kwa kata na ba mane no pay say MP keeps cocaine hardcore evidence. Nakok threaten arrest. Jinapol runs to diplomatic. And some of the doors of pa. Gobehu openipo no. Masebe Johnny at the man this year. One a war ascends out. The day at the Reverend in Tim Fojo. Nifon the hand with the much them say, yay, MP. Cocaine and home evidence we were keeping no secret. I have sent samples of patch himself before no matter no kupima. Obada ni nyinadi ema yahu sensema hodo ekoso ne krono a ekoso ne insohanya Ghana man pani aja watna sema cocaine edi ahim ewo man Ghana mum sanso no kada riders below age 25 will be arrested. Government set new rules. Ghana man pani ena ekase no bokoko se wodoma hyase e the licenses eba mama nipa hodo a wonom etwi okada ye okada Wamo chiremu se wonfie no anya de awadi ebro mfinhia de nunu ekwade ya okada na wotwi bia ya bechew. Shenen so wo 15 years, 20 years, 18 years, 23 years, 24 years mpo na okotwi akada o mai ya bechew. Recent Ghana man pani bokoko se bo modern ase obedi mra no so. Wonsa beka license etimi akotwi okada de a ehu behia se obedu abro mfinhia aduonum eya aduonum 25 years e kontesa de otwi okada na ya bechew. Efen so traffic rules no emla hodo ebeta yakwa ho so bomodin se obetime di so bi se obusu a emla na obedi traffic light na sokwa bomodin se obegina se otwoma empedifo bechew ewe no mra no do so bebre na omusa kire mu se bomodin se obehye helmet na afin so helmet no so wo mbetena motorbikes na chie ni so wo passengers no mamu bi nhyente sa emra na obedi we de besere madam emra ne monyere fi se we na nse de yakwa so no behu obi atwi okada ofo bi a we helmet no ebi nhye no traffic light na yaka asoko no mutwem ti Ghana man pani we dia wo so be ye de bomade na ye ho hihye no ye ne ye pam afiso mutwem so be ye ntete wo ba kwotwere exams no pass a na obetumi anya license ne bie we no golo boys bia golo boys ne ba bia kwa so ye honom driver and vehicle license authority akachi na kwakwaje license na yenya wo test se wani hu ade ye ya bomo badi ama wani no yahwe ehu ade ye ya license na wonya bi nkotwi okada kwa kratai ede ho sensem ede aba we se bejo ene asem ayeka se beyo yemomode ane ma ehun sese ni ahim na mwana yemomode ase license no se beka bia fa kwampa so na boa na okada yi dwumade ne nkonkan. The Daily Statement kwa katande aba the Daily Statement ena obo amane wa hanum se Minister admits COVID-19 Russia-Ukraine war impact. Hey, ajeta wa hawo Bra asama san ba biye wa ne nyina ne se abanda da ye be ka kire Ghana fo se
Russia for any Ukraine for Toko Mokoya Monone, Magana for Hochre Pam. And a COVID-19 best sign. We are suffering in Akuma, away China for a coffee so China for economy no, and blocking as Ghana for economy in the Tipan Samuya. Abaya Tebanya Super Catcher Ghana for MPM and you could mean. Sabi, Omuhu Botoni for Crown Friendship, and Tronkwa, Ukraine, Russia for Toko, the Sidena Baya Ghana so Yamuchi. Now so on be better than so my jet to me say yeah no question and some my yes mother oh monfancha if you say no crepam Russia and Ukraine front of corner high or magana sika sim to the magidiatum hey and some ukrum how and some papa ukrumano and yasim kumakram Samson Lands Commission tax to repair public trust or so for the and show mangana yensase any acquaintance from a good year so Onuswe na akopie mo ewelembela wato emantemo na ye matibedwane de ma wono Emmanuel amakwesi bo akirem sem wono muguso enhye pa boa magana fo atumi age Lands Commission de atom ewon sase ho amu wia sase ho sensem disika efa kuntrans tweka nipa mienu bi etiri bobo ma wato asase baako etumi toma nipa bebre na mo kirem sem mamode na ma yehye pa na moa na Ghana fo enya momo ejidien Samson minority petition diplomatic community over alleged cocaine flight to Ghana. Ubehu akane oswafo no hwe omanga na nsase akwaye esom. Abdullah Jinapo na ni abrepa wa fe ne se wa han na ni abne ni bra bria ni asem kuma. Wana mu kirem se mmamade adan krata akoma eye diplomatic community no na omo aboa na mafrema Ghana ba mpanen. John Dramani Mahama tunofo efise cocaine na edi ehim omanga na mo nya de ye bodwo sokra. Samson Ibrahim Mahama fingered in illegal MMDC's nominations. Hey, and so no was my bow. Say Ibrahim Mahama, Ghana man penning, or no Nina Bema, Ibrahim Mahama, or Muchim Sim. MMDCEC, Manson Cratcher, Ghana man penny or Mudino, or Muchin to a penny such as Sibi. No who mupa say, collapse and a pa, prone cancan a course no chassis, and or no, and actually Ghana man penny, the onye. Any power winner man penny, me pebony ding, a Ghana man penny women penman bonny, the Muchim and then put the Ibrahim Mahama and actually Ghana man penny said nipa we no person bo mudin and konko som e wona ba mtitiru efa eye MMDC yise no ehho akwakatei e de ho sensem etimedia ba e montene som black oblan yanko piemu e wo the Ghanaian Times ko akata ne ba mane wa hasem 165 million Ghana US dollars we de nya cedis 165 million US dollars and aso ye hwe man Ghana yensa aseso ho hyehye Lands Commission wanum behia etimi implement digitalization kwa hodo befa so betimi implement abefo konso befa so ne yedi adwuma we nya nkrata bia sese kobrane sese nkrata e de kogu na so yese nipa na ma adwuma asase won sense kwatena se yetube nka o chirim so mombodin ama omotimi ama pone maka made afa yensa ase ho mabom da ko bi abefo 10 times so mechiram aye computer so apoa mo bi mpoko na hom jema we asase ho manso bi antumi nkoso man yimu a katafa etoso eyetumieno ewo di Ghanaian Times kwa katei eneba mania osofo hwe manga na nsase na kwa yeso Emmanuel amakofi bu amfoni nso adanu ma ye bom nchiremu ede asom yen etiefom Black Oblansem na doso pa nanso yemfa eye di Chronicles kwa kata no na yemfa no mfantu yese boy na wadom echiremu amakofi bu a charges Lands Commission to work towards restoring its integrity and credibility. O chiremu says is here Ghana for nje one monje Lands Commission into mukranto mayanhye pa na wono magana for enje wono mfantum se na mahodo bi ekoso no e ha adwenye pa wo memo se mbo mode atrase yenhye pa na Ghana for nyina etimi eje Lands Commission no editum efom dwumadi ahodo a wonom edie no ehum enti ba kobra na nsem na doso pa papa na so yenyina we so na yefa ko akata mo boso no ensire dwumadi ahodo aka no ne nyina entoatoa so anopa nja kese enko enfama the Church of Pentecost mia Methodist pastor ne den eden pastor Nilo ata ochre ena afin so me place aden eda ne den eden Daniel Tete Okansi ene asafoma nyina me chemu nyina ena afin Daniel Ajay oye associate eda the Church of Pentecost Kantamanto Assembly me chemu nyina no pay right some be yadase nti medical catch on that sendra no atadwefo wa mutede ze mutim na ye ya ayo asana de ense ayeye da o okay so obehwa last season
Any this season, no. Osha Arsenal Mozimba. Unse ye share league na se kura na yipe no. Ye ne edi kan. Okay. Ye pra na ne market kiti na twetwe ya kwama ne atiato. Unse last season kade enka Arsenal J League no. Ana meboa. Arsenal kade enka ye giye. And I feel so the same thing. And the Arsenal team ne de nyamenum de kure ni. A team be agent and so pa. I want to talk about a kiti. A kade. I dear ha join say. Aya na ye pra na say ya tamfo na kwati na namfa. But I feel we there. Ye beju kruwa. What do matchim kade? Oh minimum pa. Wana fasha wodi you your friend a kade afasha. Oh sir. A kade afasha. Right, 8 minutes after 7 going for quick commercial break here basis ya. Hey Kwame, ade wakabu mu ana nso awo no mo ha wanisa. Ti sese de wo mu ne banku ahia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu amenum enya kama. Pesu papa no ma chumebo. Isu ne kasen. Anope dem de asem asiu. Anope ya na nan ma me nsuo bia no me nsuo proje aye fe no Lumba nsupa. Nsuo no de efa wo mni mu ase boko na ye so smooth. Kwame nsuo de wasa wo no mbi. Nsuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Ma me kan hwe. Isu papa ni anya na de ade asie mi. Na menya bi ato wo hemfa. Pebi ade akohye me fridge. Sa? Na. Kwame, said ya kosu ya kanono. They say my busu ya for dia mama musu papa. E Lumba ensupa. Insu aba ye dwama so enye asenke to akra. They say adofo mu nyina no an obi etu akoton. Ododo na na pie fie mu a. Ye no mu a chese bibia ademu. Come. Aquala Production and Trading Limited and abomodi aboa no. E de breye yo insu nie. Insu ani Lumba ensupa. Sane adofo no musu pebi etu a abra akosu ya ebo mama ne say opebi akoma the Sainty on my friend number C 026-3983-801 and I said 054-078-5010. Me pacho open Lumba in Supa and ensembia dia. Waiting for your website at www.lumbainsupa.com. Ubenya ehon akadiyina ewo ho. Lumba in Supa, natural mineral water. Get a grip. That's super brain. FDA aji ejedi nkratwe atum. Hallelujah. Meden ede in shrapa kwadwo samebi. Nyame som ede enti da bia mesom Jesus. Chiame kwesi adai eni kwesi adabia. Anopando sia ekopem anopando ndu. Dwumedi ya yato ne den se mesom Jesus. Ye sore nyame, ye pagya nyame. Na ya yon kesiye live ewo DL 106.9 Nyame onshirao. Koforidua, are you ready? Yeah! Easter Saturday, that the Lumba live. Ewo Koforidua, the Ofosu Plaza Hotel. Ehona action ni nyina wo. Enti wo di anesa wo to tickets na fe yene that the Lumba. Ashiabom Easter Saturday. Time is 7 p.m. sharp. Anya that the Lumba nko na performance na jono. KK Fosu, Kofinti, anya nyom to fo kukudam bebre. Enti pe wo dancing shoe, naji wo ticket. Ni ye hyem wo the Ofosu Plaza Hotel. Koforidua, enti akontan kanche rakia se. Anadwidie sesumia kasa ebeye suje ewo di Ofosu Plaza Hotel esanse Easter Saturday abewa ha wo prenchechemu bi afre 0242 550 354 that the Lumba live in Koforidua da ye hia ho ya bekasa sumia bekasa. 11 minutes after 7, 106.9 FM. And I pay Anidaso Wɔhɔ Obia. Medical catcher that. Set Easter Saturday, action in our Koforidua, that the Lumba live in concert. And you know, bra, one to ticket at all ticket, star 714 star 51 hash. Star 714 star 51 hash. And what do Ofosu Plaza Hotel, Koforidua. And then that the Lumba Nkwan neba, Kofinti ka home, Keke Fosu ka home. To Koforidua bed, Koforidua. Bra. Na fe Easter yi ye ne da de Lumba ye ntie nwom papa ye ndi asaka kra na fe ye ma bibia entoto na kwa mu kama abegyafo atena se ana na pay nkomo ho no ma wo se yedi komo ho papa na mehwe na fe me ma abegyafo akwa ba opambo da wanwafo atena se as usual confitela wo fie hanom ana fe papa tadwe what denne sabibi eso atena se rasa me good morning. Good morning, Brako. Bibia boko dia. Nyame adom bibia dabo. Nice one. Kofi mache. Yenia Hitman. Bibia boko dia. O pambo de wanwafo. Yey. Bra mache. Bra Hitman meje osopa. Bibia boko dia. Nyame adom. And bra da ye. Oh yeah, me da ye pa. Yeah, sure. Oh yeah, me da ye. Nice one. Ana pe me pesi edi nkomo bi.
na enkoma me pese ye bono ayade a ekoso wo man Ghana mu a Emma Ghana impuntu no aye bibie wo ho no mo emrante mabawa wona wadu won panin fie so wo bi a wo kopa adwuma and because of sadie nti no wada so tifie ama sandipa no wonya adwuma nye na wo ba akwa kopa adwuma wura ne sache se me no wo dansa mabo adwuma na de metete kura se mema ne bi won so wo kwa kopa adwuma na se won de oda adwuma na no wo yo ba na sa brante ne fanboy a we de fanboy amente ba kokura ansa mafa na adwuma m ekwakoye ma nipa no dodo na se wo ye adwuma no kura no edin brasa me bakobra nkomoyi na mpese dia no pay bakobra edin na meda wasene yakwanya bio na yan sanso nche yan listeners ne bio na topic we no topic bi a menyi ni se ne kura na yebetumi aka ho asema wie because eson why bite we are running story pa it is so eson na etre buy ne santre ayasem bi a eson pa na ne ka no so kana no kre unim se o man yetim se Ghana man no ade ba ko atiti o man ene se enipa yete o man mu no aya na yempe no kre ene se obi abia adwuma ena wafo obi se onkoye managing director onkoye penin chief executive officer ni ade onkoda obi adwuma no na omoa na ono so nsan kwana no na ya bi obi abia adwuma afo se ya adwuma mu penin ana se wakra wankasa mpo ena obi abia adwuma ena ope workers ede yabam abeya adwuma no rakobeni se ubi adwuma ana se obi bia adwuma na ope workers eguma na nipa no ope mfaso se na adwuma no be konanim na obenya sika enti nipa na oba adwuma no mu no enipa ne be boa ma wo wanya sika gu botum ade e se nipa wo hye ne nsuni ene ye first na ye se bin se wo wa bi adwuma ana se wo de obi adwuma no enipa na obi adwuma ne botae ne se adwuma no nkwantu menye enti no opedoma bam no ma boa na adwuma na konkan na ne sika sema ye den odo watra no se hwe na manage adwuma no toto ne ma bibia nko kama ena odo watra no se hwe na tenetene adwuma no yemfa ankwankra nnwuma ne yensan fa aban nnwuma so emfa ankwan because ni sansem we no ekom ewa ankwankra ene aban nnwuma bam titiru pa na ta akoso awa aban nnwuma ewo krom a na bra kobana yemfa no public institutions yi adwuma da honom ena oban apa wo bi se ko na kohwe me company we soma me ko na kwa adwuma wo me ko bo honom se wo na akoda adwuma na no toto ne ma na obi qualify okuta ne certificate kire se nipa we o qualify se hanom o ho kwan se oba na obaye adwuma wo honom na harassment sexual harassment se o pese nipa no wugya no tompam na uti ne nantem srade ansa na wa mana kwanya se onko enkoye adwuma uti nipa ne nantem srade se we ye oba se we ye mema ba kobena mesi nipa wono ma adwene mu atitem wo maga na mu a ewo nsam we hu no ne kan kana me ni madamfo pani pa me mmɔ ne rank mmɔ ne dibile kita no bra kobena penkomo ni mi di ye ne kire se oba wadefo a wawade oba wafo wawade okwa akopa adwuma na okwa akopa no se maninya ene ne tompam ene ne da ansana ode adwuma na ma no edidi ma kopie mu ko hunu se ampane nua ne ampa o ye maninya ne dae o forso na ne dae e won office asem no court ene akoye nkwasi case bepem ne maninya na asen agu nanim aseka agency wanya evidence and support in the case inteno wasa atwa ne damage e wo kreyim obijire o sheka obijire o sheka maninya ajire no ene nada ene omukọ law schools wa Ghana ha omukọ law schools no penkoma me ne amanfo di ne hwuma ma ye ne bra kobena ema ya ne nka omasem I'm telling you nka omasem okuruma pass obe pass
for ade nim no to nkyɛn fa homa na wonim no to baabi saa na ɛkɔ so sɛ wantiw nantem srade ansra obe make sure say we fail no matter what you know obe make sure say we fail ɛno so adan enti yɛde enipa no ho na ehuma nim no stay for sex e wo kura yim o man bɔne bɛn yɛtimi yɛsɔre yɛse yɛ Christian country yɛ ɔman a yɛagye yɛ ho kristosin mu wobɛkɔmpo na adwuma mu panin no kura no na ɔyɛ Pentecost elder wobɛkom na adwuma mu panin no yɛ asɔre bi panin wɔte hɔ ɛna yɛde kristosum ɛbrabra nneɛma so wɔ man yi mu nsɛm hunu saa go to our universities ahodoɔ na kɔhwɛ nneɛma yɛkɔ so adusuafoɔ dodoɔ na before sɛ ɔbɛpaase no te sɛ kɔbrane lecturer na tompam ɛtene nantam srade asra ma no ho abae no ɛnte saa de a wɔboa wobɛfeeli woyɛ hwan wobɛfeeli nsɛm hunu sei ɛna ɛkɔ so ɛwɔ yɛsua apɔn ahodoɔ mu ɔman mu ayɛ sɛ mpanimfoɔ nim wɔn nyinaa yɛ bi enti hwan na ɛnka enti ɛnɛ wokɔ school ma no wonder sɛ nkwala ne mu akyerɛkyerɛfoɔ no wɔ schools ɔhu sɛ nnɛ ɛmmerɛ bia nya adwuma wokɔ yɛn public universities ne mu a wokɔ even SHS ne mu a saa na ɛkɔ so yes akyerɛkyerɛfoɔ no bi ɛwɛ nkwadaa no enti ɛba saa ɔma compromise system no enti bibia nya adwuma obi mu obia na yɛte kuro yim go to our workplaces no hwɛ de ɛkɔ so wokɔ adwuma mu a low productivity adwuma no nkɔ nanim obia bia adwuma fa nipa sɛ kwadaa no na adwuma no nkɔ so na wo nya bini na me so nya bini no di ma me de bie no kɔbrane ɔda adwuma no de adwuma no ɛbɔ adwaman enti company no collapse adwuma no igu no wonder say government institutions ni nyina da no entumi mu adwuma bia ma ɔman no nya sika ɛmfa mfirim sɛm hunu sia na ɛkɔ so government institutions ni nyina mu titiriw public institutions sia na ɛkɔ so ukowura police mu a aye yɛte wotenase na yɛ no da asɛm akwanya yes ɛkɔ so no kra ne yanka mesesi ye bie fun wem na se yesi amanfo media dance ba kɔbra dance ye bedie be gye nsɛm fia agofo ya victims pa me na me ka kyerɛw mesi amanfo ɛfa titi mu krom hanom se wadwuma pɛ mu no adwuma wo fa nipa na ɔbɛyɛ adwuma pɛ sika de ama nipa ne so kuta qualification ɔbɛtumi ayɛ adwuma but te wotene tenase na wone ne da na de atete ne se pɛpɛni bi oni me di nkɔmɔ ne sua hunu ne ɔfɛ mu ɔba walefo ba kɔbena ɛmɛ nipa ne hyɛ ne daeɛ no afina de aka ne sɛ de adu no hunu sɛ ɛmmoa ti sa na motu ne se wotwa so dabi bɛma na yire ɔba walefo ne na da owie ye no anka onya impo no ɔba ne sɛ ontumi ntoa so wie ɔka kyɛ ne sɛ hwɛ wontia so ne adwuma no contract no me ne wawie yes me ne wawie wayɛ baako mpo no ɔkyerɛ ne sɛ sɛdeɛ teɛ no ayi that's na me kan sɛ mi aboa kraman ɛna wonya kwanya sɛ obedi sɔfo na sɔfodie ne mu no ɛna mo sɛ saa na teɛ de a ɛne agye sɛ de ne kɔhyɛ dam na yɛ ho nam nwuramu nam a ho nsuo swane na ɔda ho amade akyi na ade akyi na sɛ ɛba sɛ wantumi anka nam na ahwɛ de asɔfo no wa qualify yɛ kraman ɛna yɛde ne hyɛ dam mu ɛna yɛde ayi kɛntɛn ebutu akrante nam a yɛho ne kama ho nsuo swane gu hɔ na yɛde kraman butu ho kraman da ho saa ɔba bedi bishop nti na hamachi do me nuabɔ ɔhwɛ sɛ de nam no ho hwia ne tuba na ɔsɛ ɛho nsuo mponi ye ɛsɛ ɛdam na akɔnɔ masa ɛbɛdawu na akɔta free nsuo ne kakra ɔta free kakra ɛyɛ kakra na abɔ bɛyɛ tu no asan akɔ bie so na wata free nsuo sɛ na ɛho nsuo mponi aya no na nya bɔ so masa muntumi na ɛnyɛ adwuma mintumi ndi sɔfo ade kyɛ na mokɔ ya krama na wawe nam nyina free kɛntɛn ase na krama feli wa feli boss kakra na okote hweye no obeyire won na da baako mienu miensa wose gya wose da bi ehun so mponi dabi senne won prema mentan na won na da bi odi a contract amede ma wo no betwam tontentan nya adwuma bio I'm telling you ekoso mi penimpa ne me de ho nkomo na radio sentiment mi mpa na ho ntoma me se me wura hwe na me suma no I mean why adentra bone be na yayemo yei ye kopa adwuma ba na agye sɛ wote me ne metena se ene me da asa de adwuma na mame ba ko brene wokɔ big institutions ni mu a including radio stations enyina ekoso yɛntimi yi ye ho mfirim media stations ekoso yes
media stations. Now I'm pay a tear from your Facebook live and so DLFM 106.9. I'm more pictures be me de better so. Okay, so some be trust. Say me ma link. Me mo akwanya. Na yafo adwuma mpo. Nyame anka ho a ibeja wa tompam sisi a. Ache wa dokuro wase atiw nantem sade asra asem akwanya. Ehun mponi. How? Aten. I mean, niema ye no ho. Ema amanfo adwuma ne yegu no. Se metie yi, na me na me ye general manager wo DLFM, na obi pa adwuma, na oye oba agye me ne dancer. Ne papa Charles Kojofo ti da Lumba tifie. Onim ho hwe. Na no so mpa abo no so we bia adwuma ma wakwanya se hwe so na adwuma no nko nka na me nya bi na so nya bi ni a, na me didi nkwasi asem sa. Na adwuma no egu. Na no panin so tifie onu so nim ho hwe. I mean, Yakopon be punish ni pa bi wo mamu ha. Oh yes. Yakopon be punish ni pa wo kura free say sabi obi anya sika dia university e bia adwuma nya na bia yo. Na wafo adwuma. Na wondam kwa we so egu obi adwuma. Na bra ko blade ba kwa tete ne sesa ko ba ne sanso na adwuma no so nkwa nanim bi na adwuma no egu. Ene sa me meti we me ye general manager kwankyerefo pani me dia institution bia no. Na me ne wa tompam na me ne wa da. Bra ko bra me ntumi hya wo so bio. The respect won't be there. Obuo na ne die na firi ho ekokra enti obuo no anya adwuma enti afimi ntumi ma wo kyem so de opa na ba na adwuma mu tama wo pa na de ba adwuma meka obetumi aka agumanim ase ana meboa yes wo so wo fere se asem ka ba bonten ti obehu an se fi wo bra so untumi nka ho hwe na adwuma no so ugu na obia bia adwuma tifie hwe se adwuma ne kwa anim a na sabi udi obi adwuma ebo adwaman black obna besre aban entina se nhwehwemu ma panfanfan because banyuma hodo egu onu nyina sa no ma we di makotene. Yes, but the entity say most of the companies are ma edano no se bema kran so kopa adwuma na bema no opabo me ba ho like emema so me ba ho okay enya ma no kwani mom akani akwaya de say almost 90% eye mema no and the tage percentage wise no eye mema no tage ese ne ma no okay. How many times na be hu say ebi oba bi e lecturer na opeso promote akwala o se je me na o dancer. I mean hardly say better see and tensi me mani bi so afole victim e was asem a ye kanya oba wada campaign ano institutions bia no na be ma be pa adwuma ohwe wani ma fine boy ohwe se de wani abate ne be ma se de ubosi otromosie no sa hu nwi ni ade Bemma tentene gamo enwini ahofa adwa wo no abadwe se atwa wano ho ahia ha enwi adwa wo sei no hwe wani mudin se bepa adwuma na kosa akekede David krache na den bem watuja bem wabujem bem wafiri afam na wone wada ansa na wamo akwanya na waye adwuma ti ubehu se wone woda wie sa no wo ye boss nso ade na wo pe no enti wuntumi kura nhye no so adwuma ne se de oye no so wanya kura ntumi nka hwe wan hwe ne ye kura ade ba kwa etan ne se bra kobna obesan ya wie company sika kra sa dia sponsor di pan. Oh yes, mami chipi me kwa adwuma o some company bi right some guy bi obeye adwuma o unim se na woni HR no etwempena nti boy ni madwuma o enso ye mark ni tua ne kapepepe omba adwuma o boy name si adwuma mu it's already the way your ghost name. Yes, but busum dua oda maami ni fie no service no better, but at the end of the day no omutua ne kan so pepepa o live good oba adwuma ma omu ofie black obna wa hu obi ebi adwuma na wa fa obi so wonhwe so na nipa no ono so I employ obi woni fie ena ono na employment na ode amba nipa no woni fie no onfa ono ni sika ntua nipa ne ka na mom rather company ni sika no side to tua nipa ne ka ena nipa no position ne da hoko Robin Peter to people isi ensema ye kai that Lumba nyomo se epantoma atete pa mina no beba musisi ana mesrada de yakwaso sa da de Lumba nyomo woto no pantoma no anyom no ehase a wasi kowa hema so wonim kowa de anopa wo babbo so no kowa krata no enti da de Lumba se kowa hema asem na ba enti twitwaton na to mfa so kowa hema asem na ba tie ni sada o papa ye numu wonsem o enti na me chema cho no so kowa hema asem na ba enti twitwaton na to mfa so wow enu na onwum no this is enti back obra
your best going forward and penny phone to me fancy pen work him because ya cost away you ma who do my mom has no as a friend so back or pay you man went to me and found one bema Emma and one na or bebre pants a humano when second and my baby your victims will crom hanum Nadia Sefem cry titru ya wale for num po awadefo enti ye besere ye nuanom ma no so obi pese wona wo dance one for adwuma ka chen so wonfa na adwuma na wo so fa ho ebi kura mpo a na nipa no kra yade boni bi kura wo no ho de besan wo kra wonnim e ho susan so bebre bra kobra ma memfa de we enkyere wo organization say yes no edi kan ye wo decrease productivity beba increase stress enipa no wa mana adwenwa beto no so afin so eye potentially no long term mental health issues obesa nya adwene mu ka obi ho no ma wo force no ne da wo de sa ne ma no ba na adwene mu a wa ha no wa mana adwene mu anya tam die wo na adwene mu afin so ohun sunsun so bone ebetum do akopie mu e wa fiase enti mo obi aba mode anya makwanya amam se mkoda amanfo adwuma no monwene sabe me se monya dan mondwen mo akatia no so wani enti wo kopa adwuma no kwa de wo fa so ni ana I mean they should give us a break atete o se mebundo do na nya adwuma obi ho no man kopa adwuma na ye ne senti watena na ba bi kura adwuma no because sabe ontumi nkoton no ho ansa madamfo baako o watakrade wakọ vas wa ye ne bibia wi okura ne certificate o kira ade o yem posting no wenim pay information back o ka kire me ne sem district education director no person one ne da entinin fafo no mu course ku a ono mu wi mo nya o mo bo f in change a o mo hwe no wan post wo mu nyina do o mo kọ o de o mu nyina tompem ono wan pene na ne nya mesom so na ne nti bepem ne o de o mu nyina tompem it happened to my whole sister ono mo nyina da opambo ba same bi land na afi opambo ombre ono mo nyina da ono a wan pene ne ntene ne ho abaye hi asat now otefie right 30 minutes after 7 some be best who swim podi opambo brebe DJ Hitman me da etiefo nyina ase and never who asema ye kan me wo ho experience bebre ni edi kan hu se okasa ya na me pagya me sase me wasem ka yes my lord me wasem ka hwe se mi sister ebitu no we training college I see a posting no o se wo call director officer director so metra ne na so no won twetwe ade ma no ansa sebe twetwe ne be ma no e wo no office ansa no wa sign just a signature enti asema ye kan de hwe esisi wo mia bebre and mamu maye remfi say ye wo mema nso a omukwa mema ankasa ha omu ye wo mema aye omukwa ye mema ena eteti wo mu say mema no pese sebi omufo omu baabi enti say ye kan ni mamu maye njai ema ne mema ni mema ne ma ni mu mema ne mema so ha dwen pa me ka me kopa adwuma bi wahu na me koye no nya mienu mu kura ni na ka be fa ama me na boss no ehu me a o so opemasem adwuma ne de se ni wutimi se me qualify enti ni 3 days time me wo hwa no frɛ me se membra efi na wa yaduane bi na memra ne ndi eye me boss na oba be fa madwuma no on start adwuma na me start ye no bato se adwuma ne de wa fa me nti e de adwuma ne de meye ti mo ana ofra mi so le wa yaduane bi wo fie nti me kwa no wa bompesi kama atwi meko wa yuwa mu ye di wie ya fa de me boss ya oba be fa madwuma ya start aje man me na mka kire wo me ke awosi gu me aje man wa start like wo bobo me stress so now a girl na me so yeah me dey masam dey me papa just send ya be ya be man adwen e be free na me so me dey masam dey me pe masam papa mo girls be serving kra na me no cause no say enya wo dey wanya na me ni bio like the way all ye no person dey ni sa na me chance na dey no person o ye me no so hu no so enti ho no ba be ka no kran so say ni say say me prince no ne me ya adwuma na me ba be mani beje obema me say obema me we I want me ka say no any sa dia say ne na sa me bi ka no onfa na adwuma
but in your mail cost so share say what per se. We are Juma Ghana Krumu pa, we a fine girl, we a fine lady pa dia. Masa, so one penny, na se CEO, and as a managing director, na HR, and you anxious so pa dia, sabi. Ebe dia masa we a young lady, no real school, no kuta and krata, ubenya ebisu a showbiz industry mo. Me one lady or call the Asaibi. No, Pambo. I only will be media house program. So, one lady, of course, will be now. Onya endorsement deal, right? Endorsement. A biamano when who scare also. Well, test one who be na marketing manager no. What sa company no. A friend no say omra or no office or catch and say deal ni BBI ready. I been make I say so. Lady near married though. Yes, BBI ready. Apamo asama okay with you. Me issue a disclaimer on this because as a station DLFM no one walk awesome. So yeah, so we issue a disclaimer on this one. Yes, sure, fine. So one walk awesome. I been into one sign and before our best sign no. I just will share no hotel we answer. Now ladies say NSADA. On holding on for now. Later on obekwa konje onu aba say ebesi na lady ni be dia fine inti ya money endorsement deal no so amaso inti sadie we de e happen wo enuma bebre mu se oba se wo padwuma pa de e den se wo benya sebe director manager CEO ana se HR one we ya me ankasa me yire kura ye bi ato no na me se wonya adwuma e metena fie na ne ye ni e board yes ye be ni there because just heading baby abefa bia left right center baby abefa bia e koso wo honum a ye bompa se ye besire CEO fo ni director fo se mesre mu munyai na ye ho nto e na mai we nya adwuma nye me sister ibro bra ya ansa later on ye di fo bia enim no so ansa na yetimi akwa ama na san ama ya ansa me sister ye posti no ama na akwa ye adwuma nti senkenye obi anim na ese senka by force okoko ye o ansa na ya posti no right nti yakoso pa mate 35 minutes after 7 Kofi Brema quick one afi ya met you from them because I know some most of the ladies and guys who work room are victims of their ekoso na sem koma ye dia no pay Kofi maminti Hitman e ma bre okruma and it even starts from coming up. JHS say teachers need be brain students and train and it's like in a sense say waba JHS teacher ni person in da we free JHS ako SS to teacher ni person in da we drew university to lecturer person in da ordinary teacher form ansana waman pass mark we school ansan we school so a ye be clear na I just want na da ansan o man first class odwunu wa won ti ase which is very bad we school na mu krampo na wase anya adwuma no yes me fa wa adwuma mu a I just say me no da no kwabra na we school we university no ti 10 years no nya adwuma and it's very true me nua ba me sister o we legon o tena fie 10 good years yes. And it's very bad because nipa na edwuma bi obenye bia no nipa na peso ye den one ne da me wa ha ya no me ama pedwuma ama obi say o ko hu manager we susu enso ene ne nka o se ope worker okoya manager na peso one ne da nti one ne na ya o management ene me ne manager ni enni nkomo bi me nkasa because of sad ninti no what I say me mama wo nipa say nipa na me na me ye adwuma ma o enye so oyama free o na o pese one ne dance na wafa na adwuma mu a ene denti na wo fa adwuma e ma bre oba be fit ye wo oba to wo say king oba be bra kopim so obewu which is very bad cause be me bia pese o ye den obowura ni mu ho ofe kura de wasem kura say ene o wonu forward to kura de wo san ye kokko kan and I say o skin ye send ya Hitman kai ensuo ni mponi na nam no nti ene obetie di
asem na no ehye also omo hwe no omo ka bibi fa ho no omo fa ye ntu yi impenifo ni bi say wonem bra kobra ade ba kon so a titiri no omo ye marketers na omo kwa abonten eko siki for sponsorship no bra kobra omo asem de ditwam okona sheka me madam for ba ko different media station na marketer oye marketer de bia da okwa akọ sponsorship oduru wo pena mo heka nsa ka kire na wo de wani mie ya na obi a sponsorship na ka wa hye nsa age wu yi o this ade a ba ye ntimi mfa ma yes bakobra ye besre omo so mabe bi enwuma na ya omo nkom na mo ne workers ne nkodi nkomo wo mu a acha 3 months bi 4 months bi 6 months bi ana say yearly meeting wa mo nim workers ne nkodi tenase eninsa was one-on-one meeting na we ka be no betimi akasa munya abotre waka choro se wo ka me yiwe tie dia me be me wiye ene say enye open meeting say bia mu nyina wo me fancy see wo office wo ho sometimes obetimi akwa office one invite wo mu nyina mako ene obi atena se say adwuma na ekọ no de pa na ekọ so adwuma no mo ha wo ne ade bisa wonom ebia ye nyina akohia de a fa de enti yentumi nka but ekobasa wo office wo enipa no wo manager ko wasa da friend nipa no osimesi brana me no ni nkomo bi wo office ubetime interview wo nyina throughout how bia nya we best 400 I'm telling you enya easy empany force nya abotre empany force se wo pani ya wo bre workers be 400 eso no bi akasa meba nya abotre empany force wo pani ya wo bre there are some institutions a wo munduru workers ni nduru 400 so what you say ebi wo hono mo nipa mo adwuma mkra na mebi ebia mo aboro so aye 10 ana 20 I mean enya dakura adwuma but e wo ma as time goes on obetumi afanya asa kwan so ahwehwe ma hu niam ahodo ekoso adwuma nim obi hono mo a ovotibia bim ontumi nka but so nya kwanya no no hu ni so o kana sanya ade a ne ho bekire na obeka ente sa wa adwuma no obebie ebeku e wa mra wani ma ho so no kobra ne bi dwudwugu wa badwisem right no sabi ono de adwuma no e gura to pre ente adwuma wrofo ani na ho it's my marketer say me o kan easy obeko obeka just ana oba kama say na aye adwuma chimpe advert jai adwuma no ba obeja di say emma no omo ye bold e ye no omo so na be mo omo ye omo ko wani mo omo ko mani ochi luxury let's be omo na ko mani mu abrabo yi mu no wonder so hu say on da kasa akese ni ade dodo na kwati kwan ya en obi yire me de atwa me nsunu mu mpose won wale mpo de ne wa brabo na mom obi yire mu a na be ma anya ho ade kura ya na abufu kura ne se anka be ma na kura no be dampa anka wia wukun na waware wo no ono be hia mu a adwuma nti gi anadwo eno kura wa na kobrani bi ono ti obi awia kete okay right Pati emema ni bi say se me fa ne se oba be padwuma na ono anye saa especially the media side no ebi ate se wo ba foforo say no ono anye saa obebe call level bi abe dwe nti se wo call level bi a ye dwe no aka o na so kra mate wa wisa so nti na bebre no right so 41 minutes after 710.9 FM I no pay Anidaso Wɔhɔ bi adwumadi no I know say bi a wo so wo tie wo ye victim asama ye kan enkoma ye dia no pay e bi ato pay na ma wo friend 059340 6565 0534 050 199 Lumba supernatural mineral water ubreni good morning black man your first say Diane Tommy kasa free fa bridge and come na me butu mami ti wana pay you ano pay there na mi shamo on come ho na then nyina omo ho ban e mai na adwuma papa na me atum ho so no me kwaya na ebro ma agene mi si asiesu because a good topic pa na mo de aba no me madam bi we e wa family na obi awawale ne boss no etata ne sa enunti oje transfer e de free ho na ekoso daddy me chiao anko po mo ho ban my why the Church Collect Association ko nyina en kan DBF be chire me chiao yo mate me da say good morning me pa chere for say Pacho FM Abigail me kase fitema Abigail ma minti wa no pay Pacho asama mo ken je yam papa me sister
ɔyɛ adwuma wɔ big company wɔ Ghana ha. Na saa na panyinfoɔ no yɛ me no bɛ dance no yɛ promote me no bɛ dance na yɛ fɛ bɛnyi na wanyɛ o. Ɔtwɛn yɛ nyame ankasa sɛ n'ani onyam. Sɛsɛ a baabi a ɔpɛ sɛ ɔkɔdu no wakɔdu. Nti ɛnde yɛ bebree na yɛ ɔmo yɛ. Ɛyɛ ampa paa. Okay. Right. Yes, so yeah, that's it. Good morning. Fine morning, Me patch your home your pie for say. If Mama Zen, West Shama. Mammy, you want to pay Mama. Now, baby. So we are here now, what now being say we are bar. I don't see a best foul. I don't see more. We are here, Nipa. No, what now being say, we are bar. Nipa, no, what now in Cheniku, no best foul. It's your bad bread, and I'm sure I'm watching. You. Yeah, that's the person wants to work to me, afraid. Good morning. Good morning. Me patch your for say. Yate dance man. Mammy, you want to pay. I'm sure my farm or yeah. Trotro Davis or more dance man last up or Muchiamo, Canata and a film phone. You know, I'm sure Munina, or Mujumedi Pan and Moody Mayan. Yamisha, and a Yam Bisasa, yam paying for our motor, a Juman was or more for dear Jumema, or Munini Yabi and or my ye. Munya Moye, Nipana wo fano. One and I be and son woman age man. So we waleno or you'll be yele. I will fan and son woman age man. Into the aquasia, idea coso. I say I'm paying for no more. A human leaders libinum, almost no mujai. Because oh yes I know. And the chest say, oh you know why you know our fan and shower panel. And our fan no be there and now why our fan and son woman age man. Timmy Fisa more candy. There be a my panel. Moya de Magana for no muti, or more yes, as no bejai. Right. You, my father, de Biamoya. Marty and Suya Daciano pay. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your for say. The part of Dixon Badak, where could you do by Mcafe the Cruise Steering? Ubrini, young way. Akura, and a penny Misham Ronya Mocassi. Not a Tibirimuno. Nanka, you get them Pehena. Nanka, near Wendy and near West Mutin, and your friend Penna by me. Media. And the Sue and a Casadenti more your Ghana from Pen for what Yamisram. When you mean how pa? Tanamo Kosu, Jumedini, Jumamuno, near me, no commercial beer, Jimedama, come Yamian come one come away. Merman and Merman Dano. And so could she be saved, but Yamian count one for him and Simin Tema. Because who say, who want to enter out of the kind to one shall be doing questions. Akura nyamenka monamo nyamenye adwuma bye. You Mate. Good morning. Hello, good morning, Hitman. Me patch your for saying. But you didn't quickly about free question. Kwakuba me too and pay. Na pay a bomb boss need you my family. Yeah, that's it. And sad didn't the course name utu a graph on where to utu moment way to why I say a cross of and then Bruno Sabanson. Said you Oko pay Juma. Director from Obua, I do you blow more, but you blow so on it.